Ja se sjećam recimo jedne scene u kojoj ja dolazim u kuhinju i kažem, znaš, mi moramo o tome razgovarati, o tome se mora razgovarati. Pitanja vezana uz seksualne odnose nisu samo pitanja trudnoće, nego pitanja vezana i uz spolne bolesti i ovo. Ali ja sad zvučim puno odlučnije, puno ozbiljnije nego tad. S djecom treba razgovarati o seksualnosti otvoreno i prirodno, bez srama i bez izbjegavanja teme. Važno je koristiti ispravnu terminologiju i razumljive riječi. Kada govorimo o dijelovima tijela, važno je koristiti ispravne nazive spolnih organa. Seksualnost nije isto što i seksualni čin. Seksualnost obuhvaća odnos prema vlastitom tijelu te emocionalne, psihološke i socijalne aspekte. Stručnjaci preporučuju da se o tim temama s djecom razgovara od najranije dobi, načinom koji je prilagođen njihovom uzrastu. Važno je djecu učiti da imenuju dijelove tijela bez srama, da imaju pravo odlučivati tko smije biti u njihovoj blizini i tko ih smije dodirnuti, te da ih nitko ne smije dodirivati ispod donjeg rublja. Kako dijete raste, razgovori postaju složeniji i uključuju teme o emocijama, zdravim vezama, poštovanju različitosti, pristanku i odgovornom seksualnom ponašanju. Ne bih rekla da ja ne znam o temi seksualnosti i važnosti i stvarima o kojima se treba pričati. Ne bih čak rekla da sam ja sramežljiva, niti su moja djeca sramežljiva. Prije bih rekla da nemam baš tih nekakvih znanja ili osjećaja kako to izvesti. Ja smatram da kad bi oni u školama imali seksualni odgoj i kad bi imali neke nedoumice ili kad bi ja ulovila da im je nešto glupo, smiješno ili ovakvo, da bi meni to bio onaj neki otvor, hint da mogu nastaviti. Više je bilo pitanja što smo više temu otvorili. U prvom, ajmo reći, naletu kod prvog djeteta i sa slikovnicama i sa knjigama koji su onda vezale dodatna pitanja i dodatni interes. Što opet potvrđuje ovu moju teoriju. Što se više o tome priča, da li u školi, da li uz knjige koje im ti pružiš, pitanja konkretnih ima više. Ako dijete postavi pitanje o seksualnosti, to je pravi trenutak za razgovor. Roditelji se često osjećaju nespremno. Razmišljaju koje su moguće posljedice ako odgovore ili ne znaju kako odgovoriti. Ako nemaju odgovor, mogu iskreno reći ne znam, ali ću provjeriti i saznaću odgovor. Tako pokazuju poštovanje prema djetetovoj znatiželji i spremnosti da uče zajedno. Roditelji ne moraju znati sve. Mogu se osloniti na provjerene izvore, knjige, edukativne materijale ili stručnjake. Najvažnije je da tema ostane otvorena i da dijete zna kako može postavljati pitanja bez srama ili straha. Meni su pomogle knjige, meni su pomogle slikovnice, primjerene dobi. Nama je pomoglo to da kažemo, aj malo se tu pogledajte pa ćemo onda pričati o tome. I ono recite nam što je jasno. Meni je to pomoglo, da ne dođemo sad iz vedra neba. Nemojmo odraditi nešto samo zato što mislimo da se to, i znamo da se to treba odraditi. Nemojmo to odraditi u kuhinji na način, gle, znaš da moraš znati, znaš da moraš pitati, a onda kad oni kažu, dobro, znam, onda ti kažeš, dobro, to se riješimo, idemo. Jer kad pričamo o ovoj temi,
Nije važno samo to što ja želim prenijeti svojoj djeci, nego isto tako jako važno da oni nama prenesu i pitanja i strahove. Zato mislim da je važno da i obrazovni sustav tu temu otvori, da se njom bavi, da nama da priliku da pratimo i da tu zajedno jednostavno ih naučimo da najvažnije je da zaštite sebe.